What's up diha amigo, maayong adlaw sa imo. And for today's video, mag-review ta sa atong keyboard nga napalit online. This is Royal Kludge RK100 keyboard. RK100 kay 100 iyang keys. Inside the box is your keyboard, 4 extra switches, RK user manual, keyboard remover, o charging cable. What I like about this keyboard is number 1, naka-tri mode, meaning pwede siya wireless, 2.4 GHz, wireless Bluetooth, or wired. 2.4G mao ni akong ginagamit basta mag-wireless ko. Opo nimong gamiton kung wala kay Bluetooth sa imong PC nga gusto ka mag-wireless. Number 2, white na aesthetic. Number 3, 96% layout. Ayon naa na siya nampad. Halag 96%. Anay nampad pero gamay gihapon. Kung ang full charge mag-require siya og 6 to 7 hours. Pwede gihapon magamit bahalag nag-charge. Based on experience, abtan gid siya 1 week nga naka-wireless. Before siya malobat. Ayon ang nasa description niya ay nakasulat 200 hours nga naka-wireless basta naka-off ang backlit. Naa siya 19 RGB backlit modes. Anang color modes niya. Pwede steady, pwede waving, pwede single color, pwede RGB. Another feature basta naka-wired mode, pwede nimo magamit ang extra USB ports. O ang iyang charger pwede magamit as C to C. O ni ang iyang indicator lights. Makita nimo kung naka-numpad on, caps lock, B mode, G mode, and battery status. Naapoy adjustable stand kung gusto ka mo elevate siya gamay. And diri po makita ang power switch, wireless options nga Bluetooth or 2.4G. And so far sa tanan na keyboard na nagamit, for me this is 10/10. And if you like this video, pa-follow naman and hit the heart button. Cheers!